Gloria a Dios. Yashamikan. Kay Iglesia Manta y Sinayatak invitados con awan alakatan alternas parrisyo yacho. Gloria a Dios. Allí chirisyong krihuna kantas pa, manyas pa. Jesucristo siya muna, yayami paktamu. Gloria a Jesús. Así es. Perseveremos y preparémonos, queridos hermanos. Porque la venida del Señor está muy cerca. Por eso en esta noche, caballeros, la voluntad de Dios se hace presente. Agradecidos con el Señor. San Antonio de Bacialán, Iglesia Perla de Dios, vigilia, Cristo viene pronto, prepárate. Gloria a Dios. Kushigushpa, kushigushpa. Allí chirisyong krihuna kantas pa, manyas pa. Jesucristo siya muna, yayami paktamu. Allí chirisyong krihuna kantas pa, manyas pa. Jesucristo siya muna, yayami paktamu. Ay, ay, ay. Diyos pagsimitari ko, katuyan iringin. Diyos pagsimitari ko, bay katuyan iring mari. Bay pagchuri takachas ka, matawa yuchu. Bay pagchuri takachas ka, niyo kachig matawa yuchu. Gloria a Dios. Manatak sa kishachulir kami. Yaya mama ishakshina taka. Manatak sa kishacho. Yukan katigramushami. Kanta pusha naman. Allí chirisyong krihuna kantas pa, manyas pa. Jesucristo siya muna, yayami paktamu. Allí chirisyong krihuna kantas pa, manyas pa. Jesucristo siya muna, yayami paktamu. Diyos pagsimitari ko, kanta tuyan iling mari. Diyos pagsimitari ko, kanta tuyan iling mari. May pagchuri takachas ka, yung kaching matawa yuchu. May pagchuri takachas ka, yung kaching matawa yuchu. Kuyas kawaw ki ama machangi, Señor Jesús, shamuka. Kushunchik, maya kushunchik, Señor Jesús ka, niu kawan kanga, Señor Jesús ka, niu kawan kanga. Gloria a Jesús. Paypakchurita kacharika. New kanching manta wanyutung. Kispirishka kanching. Gloria sea el Señor Dios.